Panalangin kang Apong Mama Kalulu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage, liligalig king puso at kaisipan ko. Kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko. Kambering pamikasalat kainan ko. Kambering mabuli akong kasalpantayanan. Kambering matbud kong kapanaligan. Kambering dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, atag kilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong memitbit ketang paraliti ko, at memusbus king bubungan, bangi kuldasde at ilapit kaya ka, itang kakaluburan dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masiralo. Ban enalamitakit pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at may nalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amubabalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko, ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit kakaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na. Sumangit ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus. Ban kalupada, akayabe da ka king paglakad ko. Atalastas ko ing sablang mga palyari king dieko. At ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mi kapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikanan lo. Marap pasibayo karing bagay at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing Ginoo ko, at Diyos ning biyako. Ikang mabibye at mag-ari, kambening ipa, at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyon ning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Payabak po, brothers and sisters. Ngayon pong aldoy tiyabi at ala po kayong kakatampan na langin. Den pong kapasalamatan da di Susana Cruz, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiason, Eduardo Di Mandato, Datu family, Pasamonte family, Mr. and Mrs. Noel Ico, Pachu Motor Parts, Mr. and Mrs. Ryan Pachu, Jesus Balingit, Beth Flores and family, Remy Deyang and family, Vicky Aguilar and family, Let Basilio and family, Evelyn Gan and family, Lolita Buan, Noel Lumbang, Ray and Meng Angeles, Levin Cabrera, Remedios Camp, Bernadette Ibay. Para naman po kay birthday Thanksgiving ng Luke Mackenzie Marquez, Gian Daniel Rodriguez, Danilo Rodriguez, Teresito Cunanan, Justin Bartolome. Yabetala po rin special intentions na Josefina Ricafort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Patricia Joey Pineda, Micaela Gintu, Rafael Silva, Maria Teresa Antonio, Irma Silva, Manalili Palacio family, Martina Aileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Maria Dolores Sarmiento, Arvin Perez, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Gabriel Angeli Lopez, Ian Allen Constantino, Leonilo and Ruby Villanueva, Irinea Ramirez, Irene Rose Ramirez, Nicolas Ramirez, Kenneth Tañedo, Aurora Dunca and family, Bobby Cortez and family, Milagros Chamson and family, Florentino Aizon and family, Romana Yuswico, Puring Fernandez, Yeng Katakutan, Ronald and Jamie Pino, Basilio family, Aura Darlene Marayag, Brother Rex and Frida Villanueva, Glenn Cerdeñola. Para naman po kayong wedding anniversary ng Mr. and Mrs. Noel Ico. Pangaditala po kayong malagwang kapaldanan di Danilo Sabala, Socorro David, Romana Yuswico, Manny de la Cruz, Carmelita Bunque, Mary Sabala, Freddy Pacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Mary Ann Elmida, Edith Mercado, Macbeth Torno, Ronald Paroli, Joel Pangan, Leonila Salvador, Fe Perez, Florentino Aison, Marion Marpilla, Gary. Pangaditala naman po, deng Maldang Kaladwa, lalong-lalo na po deng Kaladwada de Raymond Earl Logan, William Ray Logan, Jesse Manalang, Joga Arcevo, Corazon Arcevo, Daniel Arcevo, Francis Arcevo, Oseyabot Jr., Francisca Yabot, Sister Amelia Sarmiento, OP, Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Melanie Art, Loreto Mata, Rosita Pasigas, Melanie Mirasol, Corazon Mirasol, Ivan Mirasol, Christian
Manuel Lapira, Emilio Dongka, Antonio Dongka, Amelia Giao, Ignacio Giao, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Angel and Ines Tanhueco, Leonardo de Jesus, Avelina de Jesus, Luisito and Larry de Jesus, Domingo Antonio, Elicer Malyari, Benito Alfonso, Bernie Alfonso, Hill, Daddy Alfonso, Ritz Vincent de Castro, Irineo Montemayor, Raymond Montemayor, Nestor Anunciacion, Jesse Aguilar, Roger Fernandez, Enaro Flores, Eduardo Cabrera, Lucia Reyes, Filomeno Tanueco, Rosario Cortez, Ariel Postrado, Shoni Postrado, Jose Bunque, Mang Feli and Tatang Victor Lusung, Rufino Santos, Vicente, Maria, Irineo, Juanita, at ding kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tampoy, Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ning ipampo ning anak, kuning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimurin, Si Siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ing kapatawaran ni malugudtang ipa. Mata maging karapat dapat magmasusi karing banala misteryo. Yakas tangin miyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ku, King Diyos, sa mayupayang tutu. at ke kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amano dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at ke kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluman nakatamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana king bie alanangga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, yam pang miyakeka, iting ayin ng ting kapamintuan, king kekang amano. Ikabus na kesa na karing kekeng kasalanan, pasik na nga na kami, at tayran pa inturo, king ala ng gaming kayablasan.
Itiaduan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libruning propeta Joel. Ikayong pari king altar susuyo, saku ing isulod yu at kumyak kayo. Templo kaya yang luban, ban ka rin manangis kayo kabukas. Alang trigo ni alakman, bangking kekong Diyos iyampang. Iutos yu ing pamag-ayuno, maus kayong kapulungan. Pamunto, kaya kayo lang tipunan, pati na ring sablang king Huda, manoknangan, at kilub ning templo, ning kekong Diyos, kaya ka rin manyambitan. Daratang na ingaldo ning Ginoo, ingaldo nung kapilan, ing mayupaya, ipagpana ing kasiran. Makatakot ing pasari ning aldoita. Tsupan niya ing trumpeta, kampana, tigtigan niya king Sion, ing bundok-bunduka ng banal ning Diyos. Galkal kayo may malening uda, uling ing aldo ning Ginoo, malapit niya ang datang kaya kayo. Metong yang aldo ang maralundum at malungkot. Aldo yang matuling at malulam. Lumusob ya ing maragula tapok ding durun. Anting dulum, akakalat, babo ring bundok. Kapilan man e pamika bage, anti kanyan. At ena, mika, antipa, kanyan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing Ginoo ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Ing Ginoo ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Pasalamatan da ka, o Ginoo, king mabilog kong puso. Kaku mamilata, sablang makapagmulalang depat mo. Kaya ka tumula ko at magsaya ko, puryan ke ing lagyo mo, o Ginong kakatas-katasan. Ing Ginoo ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Sebyanom mo ring bansang ekikilala, keka, ding marok, linipul mula, lagyura kapilanman, ena, masambit lapa. Ding taong alang Diyos, menak bagla, king mismong kulkul agewara. King bitag ay numangda keka, karinla merakap, ding sariling bitisda. Ing Ginoo ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Dapat ing Ginoo ariya kapilanman, si Jane ing kayang trono, anting piyukuman. Ukumane ing yato, king mitmong katuliran. At tula nala, king kayang katutuan, ding sablang taong kayang lelangan. Ing Ginoo ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Kakong pamalita, sablang makapulalang depat mo, kaya katumula ko at magsaya ko. Puryan ke ing lagyo mo, o Ginong kakatas-katasan. Ing Ginoo ukumane ing yato, king mitmong katuliran. Parangalan tayo pungeni ing maya pabalita.
Kapurian me ing Ginoo o Jerusalem, iparalane ing kayang amano, king yato. Inginu manatili akya kayo. At keka antimurin. Amamasaking mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Inyang pepalwal neng Jesus ing metong nga demonyo, ating mapilan karing tao as sinabi, i Beelzebul, ing prinsipi daring demonyo, ying minye upaya kaya ban palwal karing demonyo. Atin mo namang may kapagsalita kaya bareng panyubukan, inawad da kaya ing pakit yang mala ay batbanwa. Dapot, balo ng Jesus ing karelang isipan, inya sinabi na karela, mibagsak yung sa anumang kayarian, amisasagsag karing tapok amilaban-laban. Ing pamilyang misasagsag, mibagsak ya. Inya, nung ing kayarian ng satanas, misasagsag ya, makanano yang manatili. Sasabihin nyo king papalwal ko ring demonyo, uling i Beelzebul, dininana kong upaya. Nung papalwal kong demonyo king kapamilatan ng Beelzebul, nino naman minye upaya, karing kaya kong alagad, barong ipalwal. Ila mismo, patutwanda king migkamali kayo. Dapot, nung pepalwal kong demonyo king kapamilatan na ning upaya ning Diyos, mga baldugan, king miras na kaya kayo, ing pamagari ning Diyos. Nung ing meto nga taong masikan at makasandatang ganap, bantene ing balena, ing bandina, miligtas. Dapot, nung lubane ning taong mas masikan kaya at samputane, wananong anding sandatang panaliga na ning makibandi, at ipamyening taong linog ing banding penako na, ing taong ekampi kanako, laban niya kanako, at ing sasaw makipanipon kanako king kamatutwanan, mangalat siya. Potang ing marokay espiritu, lumwalya king meto nga tao, magluyon-luyon niya karing mga langing lugal, at manintun apipay nawan, nung alayang akit, nga nang sumabi king sarili na, magbalik ko king bale, ibatan ko. Karas na, akit na king malinis siya at ariglado ing bale. Inya, makoya, at mangumbirang pitong espiritong may gitmarok kesa kaya, at lungubla, at manuknangan ka rin. Inya, lalong maging marok kesa king sadya, ing maging kabilyaning taong ita. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo. Kumusta na po? Kwento. Minsan po, si Juan nagpa-check up and after nung series ng mga test, kinausap ng doktor si Juan. Sabi na, Juan, bad news. Kasi may taning na ang buhay mo. Tapos, sabi ni Juan, Dok, talaga po? Ano po yung kailangan kong gawin? Wala na bang ibang solusyon? Tapos sabi nung doktor, suggestion ko sa iyo, mag-asawa ka ng isang babaeng pangit at bungangera. Bakit po? Kapag po nag-asawa ko ng pangit at bungangera, gagaling po ako? Hindi. Mas nanaisin mo pang mamatay kesa sa mabuhay. Kumusta na po? Kumusta na kayo po? Masaya kayo pa po? Kasi po, dengaliwa pong taong malungkot, nasada po itang matena la rin. Kasi bala-mala ng meaning, yung karelang existence. Sana po masaya kayo pin. Kaya berin kaya kayong kapamilya, din kayong ing asawa yu, din kakaluguran yu. Kasi ita po yung magsadsad kaya kayo. Too bad po.
Atin pong alawang tao na mas burida pong ilanan dili. Itang alalang kayabe. Bakit? Less kanitang pamisagsagan, less itang pamipate. Kasi alalang kautos. Pero, naming saya na dita. Diba? Totoo yung sabihan na ng apong Gino, king libro ng Genesis, it is not good for man to be alone. Bakit? Yak po aranasan ko na, pota pong may din akong opportunity mamasyal, miras king metong masanting nga lugar. Kabat potang yakon dile, sabihan ko yung sarili ko, sayang, sana tula kaya di ako, din kapatid ko. Banta asak siyan darin, banta aranasan darin. Bakit? Di ba patse, masaya ka at atikang kayabe, ing resulta na nita, it will become double joy. O taring malungkot ka, masantirin pong ating kang kayabe. Bakit? May kahati ka sa iyong pagdadalang hati. Ingaws kanita, half sorrow. Kaya totoo po, it is not good for man to be alone. We are meant to be in a community. Kailangan po itang atintang kayabe. At masaya naman talaga na potandarakal. Yak po itong buri ko king kanakong kumbento. Buri ko po dakal kayabe, dakal at suka rin. Ding miyasawa. After some time, di ba masanting po itang ikayo pangadwa, mag-exploring ing biye na kayo pa lang. Pero patse mi dagdaga na kayo, mas maging exciting niya po ing biyo bilang pamilya. Meron pong mister, pag uwi niya, sinalubong siya ng misis niya. Sabi niya, Han, guess what? Ano? Madadagdagan na tayo sa bahay. Talaga? Buntis ka? Magkakaanak na tayo? Hindi. Dito natitira si nanay. Diyos ko. Blessing niya po yung ating asawa. Ini po saning realize tamo. Yak bilang pari, aranasan ko rin po na ning kay lalakwanda ko rin kayabe ako kumbento. Lalo na po check Christmas. Diba? Uling atin lang kanya-kanyang pamilya rin. Mumulila, manjiklodla. Kaya, ning kay po potangya ko nandile, isip ko, kalungkot. Kaya pasalamat lang po rin ating asawa Kenny. Kasi blessing yan. At niya pong advantage at pong disadvantage. Kasi advantage, pag kailangan mo ang asawa mo, nandyan siya. Disadvantage, pag ayaw mo na sa kanya, nandyan pa rin siya. Pero sanay na pumiras kitang punto na emuneburi. Kaya nurture your relationship. O ito po yung metong panakat. Dapat sesen me yung kayong relasyon. Mga nanong sesen, di pa pagsuporta. May tatambayan. Itang maging masaya ka, kitang nunanong I-achieve na. Ita po yung masakit po karing relationship. Potang daratang na itang inggit. Potang atin yung achievement ng metong at eka masaya. Makatakot siya po ita. Umpisa niya po ng pangasira ng kaya kayong relasyon. At po may kaluguran. Best friends la po manibat ng anak lapa. Pero nang may garal na la, may college na la, at may kapag-obra na la, itang metong karela, talagang miya sensuya. Bala mo, dening adwa, feeling da melakwan la. Ing maging konsekwensya nita, apin itang ginawa lang miyalawang kwento, laban kitang kaluguran da. Itang matalik da pong pamiyabe, may sira. Bakit? Paulinan itang inggit. Instead na maging masaya laki itang achievement da rin itang kaluguran da, temarokan da pa. O ito po yung sanang realize tamo. Andiyan ka rin may asawa. Potang mo nakakakit na ing achievement na metong achievement mo naman. Apin ting umpisa na ning pangasira ning kaya kayong relasyon. Bakit? Nako may papagsuporta. Paulin itang inggit, may akad panto na mo namin itang matsura kaya. Totoo yung sabihan da na united we stand. Divided we fall. O yan po yung message na ning gospel
kaya pong ing may basang ebanghelyo ngayon ng abakay ne. Piyakatibid na po ning ginutamong Jesus iti. Kasi sasabihan da rin kalabanan ning ginutamo na kakuntsaban ne Ibelzebul, ing prinsipi na ning dewakan, inya akwanong at tabi reng demonyo. Pero sabi ng ning ginutamo, kaya kakampi yan. Kasi nung itang power ne, distributed, makananyang manatili. Yung kalaban, yung katunggali. Sabi na rin kitang image ginamit na nung ingsasakupan ng metong kayarian, ila mismo ring milaban-laban, malagwayang mibagsak o mitwag ing kayarian na ita. O itong buri ng payabot at ipamasalang ning ginutamang Hesus Kristo. Nung misasagsagan, ing balayan, alayang tetagan. Nung pate-pate, ing pamiyabe, mabule. Aranasan tama po yung earthquake. Ne? After na po ng earthquake, the structural engineers, chinek dala rin miyalawang buildings. At naning mumunadang linawe, ing pundasyon. Deni pong, ne? Kasi ilang tatalan king weight na ning building. Adya pang beng halos din, matatagla pa. Pero ing meto ngayon ni, may naya. Nang suggestion na ning engineer, pa gagamitan ng building. Kailangan ibalik yung si kanini, pasik na nga niya. Kalupan na po yung gagawan king Holy Rosary Parish. Ne? At ilang retrofitting, didinan deng suporta, baka nita manatili tan tetagan. Makanyan mo naman king pamilya. Patse ing haligi, ing may na, ang gadyamit tomba, ing pamilya. Pero patse matatagya, andyang makananok, ing karal kapag subukan, manatili ang matatag. Buri kaya pong i-share itang ikit ko king YouTube, itang kitang metong segment na ning It's Showtime. Itang Ray Nanay ba? Ray Nanay tahanan, basta makanitaya po. Atin pong metong misis na kukunande tungkol king love life na. Ating noteworthy ka rin, apin itang mekyasawa ya, pauli na mo ning metong joke. Kasi itang metong lalaki ka no medyo mikiedad na, type na ini. Kabat nang minsan sabi na, balo mo, manto kong apang asawa. Itang maging asawa, manto kong misis sana. Kabat nga na, okay mo ana. Nung atin nakasariling bale, pwede da kang pakikasalan ana. After pilanaldo po, nagkat na, dela na king metong judge at kinasal la. Na alaman king loob na ning babae. After na nita, pa mistake king bale, pilan weeks ata. Pero may kaanak la po, adwa. Ingkitang damo po pinitang makanano itang karelang expression of love. Kasi nang kasal sabi na, kaya rin nita, edi hinalikan ka na niya. Opo, pero hindi sa lips, sa cheeks lang. At never pa po kami nag-kiss sa lips. Sana. Ay, ilan akong years, atin akong adwang anak, ako pa may kiss kin lips. Kasi po, ko naman love talagang 100%. Kap na mo, ko pa may hiwalay. Ay, kasi po wala akong asabi kaya. Itang responsibilidad na, the best siya. Itang ganakana, ay, 100% siya po, Pota pong mimimo ako, ako sabihan na, sige, tuturan mo na mo yan. Wait, apoy nga man ko, patsi yung lalaki, matatagya. Andyang yung babae, po 100% itang love na, pwede yung manatili pala. Guling yung pundasyon, matatag. Iyan po yung metong sanang realize tamo. Yung metong bale, may tombaya nung matataging pundasyon. Makanyan mo naman keng relasyon, king pamikaluguran, opisina yaman, king council, king parokya. Dung ding miyembro, misasagsagan la, nung milalaban-laban la, mabating ing tetagan. Totong mabule ing pamiyabe, nung kanya-kanya, nung salbag-salbag, nung pate-pate. Buritami matatag. Alabay tang saguling mitwag. May nga ka nung itong palis ting-ting.
Patse, metong yamong piraso, agad yang mapakli. Pero nung abe-abe, matatagyan. O ita po yung metong panagat na ning ginuta mo. Mag-unite. Baka nita maging matatag. Mi abe-abe, mi isaw-saw, mi tatambayan. Aliwa yung pamisagsagan, busan ling balayan, yung kaya kayong asikaswan. Saup-saup, pwedeng solvan yung responsibilidad ng komunidad. At tatandaan niya po itang kwento. At pong metong teacher, kitnano rin estudyante na, sabi na, class, ining microphone ay di, mabayad siya o mayan? Kung nandakay po, mabayad siya po yun ay mayan? Mayan niya po? Depende. Nung kinyanak mayan niya. At binili ko mayan niya po. Pero nung pepatalan niya ini, pilan minuto, medyo panamdaman ko na po yung bayat na. Nung buat kaya po ini, metungaldo, talagang manikal ko. Mekad, ma-hospital ko pa uling ing kanakong ing muscles ko, kayanan ni for one day. Makanyan mo naman ing responsibilidad king bale. Ning kay po balayo, simple-simple mo, yan mo, may agawa? Agawan Pero nung angga-angga, yung mamitbit king pamilyayo, datang itang panahon na kabayat na niya rin. Pagalya rin, sumawaya rin. Kaya mas kinuka rin, kailangan itang saup-saup. Nung ala kang asaw, kaya ka magpabayat. At anting metong komunidad, ba't kanita maging matatag, dapat abe-abe, ali pate-pate. Dapat miiyadwangan, ali mi sasagsagan. Tandaan niyo po, there is strength in unity. Kaya itamuan po at itamo pong pamilya, yung kailangan natin itang misaw-saw. Sana realize tamo po na po papabit-bit yung buong pamilya, king metong mong miyembro. Sumaup ka. At kung wala kang asaw, nakamagpabayat. Ing mabayat nung abe-abe, buat maging mayan, anting patpat. Pero kabang mamwat kayo, lalako yung apong gino. Kasi karetang panahon na mabayat talaga, itang masakit, yung apong gino, mamuklat siyang dalan, at bakit siyang paralan, baka nita sa deseng pasibayo. Nung naman ito yung pagdaanan nyo, just hold on. Manatili kayo, king apong gino. Manatili kayong misasaup-saup. Milabas mo rin yan. There is strength in unity. Patseti kang kayabe, alampasan mo yan. Mananmang paragul, yung kaya kayong pagdaanan. Amen. Talakad ko po. Manalangin tamong taimtim, King Diyos, bansaw pa nakatamo king mamipamuk, king demonyo. Nga tamong manalangin, Ginu, saupan mo king makipamuk para keka. Gino, sopan mo keng makipamok para keka. Para king Santa Iglesia, kapilan man sa asawang makipamuk king Diablo, at alangtok ng no sanang dirinan babala, ringke yang anak, laban king amuyot, ning pamanokso. Manalangin ta king Gino, Gino, sopan mo keng makipamok para keka. para ka ring atyu king kayo payan, kapilan man sana, maging kayanib satanas, amakas sa likot, gulot ning upaya, ning pamanabusong politikal, at makimansang salapi. Manalangin taking Gino, Gino, sopan mo keng makipamok para keka. para ka ring alang mali tutukswa ng satanas, akit dasana, ing pamaglinglang ning demonyo, ama na muyot karela, kapamilatan, di nga lang kayinhinan, immoral a pelikula, libro at magazine. Manalangin ta aking Gino, Gino, sopan mo keng makipamok para keka. para kaya katangan, parati ta sanang makabante at parating manalangin. Uling ing kaya katang kasalang ing Diablo, lilibot yang anting leon amamius,
Maninto niyang alaklak na. Manalangin ta, King Ginoo. Ginoo, sopan mo keng makipamok para keka. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ding tawli mong amano karing apostol, king mula ning Getsemani, ngara, manalangin kayo ban eko manabu, king tukso. Sopan mo kayang lumaban, king tukso, at idake mo kaya sana, king kaya kang tagumpe, ikang mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapanin Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sa aning Ginoo itindaon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, pamingmiglalang busan mong iting sakripisyo, king ikaligaya ning kaya kang lagyo, padalisaya na kami, at tayran pa inturo king biye alanangga. Itihadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma na tilyak ya kayo. At keka antimurin. Yat nayo rin puso yo. Makayat nano, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin. Karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa. Diyos king alananggat lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelangan ing tao. At inya mga intulid diyang miparusan. King kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabus kapamilataning ginumi. Kapamilatana, ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mitmong kapagmulalan lang sasamba arapan mo. Ing siwalami, makisan metong sana king karela kabang kakantaring mitmong tula, ing dalit ning kaya kaligaya at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikay panibatanis sablang kabanalan.
Ulinita, pagparalang pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami, malalang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lupking pamaylas at kamatayan, kinwanin tinape. Pepa salamat sa keka. Piraso ne, binyan ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya. Iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ko ang minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakundaya ning bayu at alan hanggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyang eni, gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinape ng dieting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuamo, ikaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa. Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawa na at manenayang sublingye at isablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birheni Duding Diyos, kayabe ng Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at isablang santo, at tinupad king malmong kaburyan. King kaya kabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kay, ipang mayupayin tutukagong ning banal espiritu, pupuryan dakat parang alan, manggaman king alananga. Ngayon ni madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo.
Ikabos mo kami ginu, king sablang marok. Malagod mong pagkalubing kapayapan king panahon, mi ban king kasopan ning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambene maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, mabiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasal pantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me, ang pong bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ng ginuman natili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Ipakita ang mikakamit ng tamo king kapayapan. Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yatu. Mapalad rin mayaos makisulu king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yung kasmiyay nga mano mo, kumayak na ako.
Siklautangan po. Oratio Imperata. O mapamakalulo, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amig dalang dakal akasakitan kaya kami. At may kamatena, karing dakal a tao. Adwan mi keka imbalikdan mo kaming mitmong lugod. At iatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapon ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At inggawan dayti makasalikot at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi. Ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin nila ding doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon taryana kami, king pamagbayong lob at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos, mo sana pisawili ingaklis mi keka king kagulangan mi. Nune bagus mo kaming igabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod kapilan man sana, kay magkulang mamampang kapurian kaya ka, para king masaganang biye ang enipig kalub mo kaya kami kaniting Eucharistia. At parati kaya sanang makabuklat at pilubluban, tanggap king kaya kang kalam. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman at ili kaya kayo. At keka antemurin. Manalangin tamo. O malugod na apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus ing alang kupas alugod mo king balena iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ring paniga po, at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugar, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubya po yung kayadwanan na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ning kalama, ating utang adoba babalikan kaya kayo. Bendisyonan niyo la rin po, dening imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, nindugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyoniti, agad ang hada sana impangako daking binyag na
ika mo kabud ing karelan luguran at suiwan anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. ako mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayin tutu. Ingi pa, ing anak, ing Espiritu Santo. Amen. Ingi sa mi daw na merang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King George. Maya pa ba ko? Maya payabak po mo.